Dobro jutro, dobar dan ili dobroveče gdje god se nalazili na planeti Zemlji. Dobrodošli na Talk Tuzla Talk konferenciju za mlade. 3T ili Talk Tuzla Talk konferencija za mlade rezultat je istoimene lokalne inicijative koju provodi neformalna grupa mladih ljudi iz Tuzle u okviru projekta Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Međunarodna organizacija za migracije. Ko su mladi koji ćemo čuti na 3T-u? To su novinari i novinarke, sportisti i sportistkinje, aktivisti i aktivistice, umjetnici i umjetnice, preduzetnici i preduzetnice, inženjeri i inženjerke, uspješne mlade osobe naše lokalne zajednice koje su ostvarile i dalje ostvaruju uspjehe u kontekstu svojih zanimanja, vještina i talenata. Oni će danas pričati vlastite priče o poslovnom uspjehu i putu do tog uspjeha. Njihove poruke neka budu motivacioni okidač svima vama za rad na sebi, slijeđenje snova, pokretanje vlastitih biznisa i slobodno prikazivanje svojih talenata. Iza ideje 3T konferencije stoji 9 mladih osoba, 9 aplikanata projektne ideje. Koordinatorica projektne ideje je Lejla Fezić i ona će prenijeti svoju poruku mladima. Ćao svima, moje ime je Lejla Fezić i ovom prilikom se želim zahvaliti svim aplikantima i učesnicima projektne ideje pod nazivom 3T, odnosno Talk Tuzla Talk. Na ovu ideju smo došli tako što smo željeli pružiti platformu uspješnim mladim ljudima kako bi predstavili sebe, svoj dosadašnji rad i uspjehe, te omogućiti drugim mladim ljudima da dobiju jednu dozu motivacije i podstreka da i oni učine isto. Također se želim zahvaliti i Vladi Velike Britanije i IOM organizaciji. Hvala još jednom. On je mladi bosansko-hercegovački novinar, iako je prošlo već 10 godina od njegovih novinarskih početaka. Želja za novinarstvom se javila još u osnovnoj školi i pomno je pratio svoj cilj. Želi mijenjati svijet i kaže da ne radi, već uživa. Sa nepunih 25 godina dobitnik je izuzetno cijenjene novinarske nagrade Srđan Aleksić za izvještavanje na lokalnoj televiziji. Upoznajmo Tahira Žustru. Pozdrav ljudi, ja sam Tahir Žustra, novinar sam i reporter dnevnika Newsmax Adria i Nove BH. U ovom trenutku, zaposlen sam na televiziji koja ima nacionalnu frekvenciju, mada nisam od prvog dana svoje karijere tu i radio. Ja sam Tuzlak i po rođenju i po opredjeljenju, što bi rekli. Rođen sam 1995. godine, završio osnovnu školu Tušanj, gimnaziju Ismet Mojzinović i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, naravno odsjek žurnalistika. Nekako još od malih nogu znao sam da ću biti novinar, nekako to sam htio, to sam priželjkivao i naravno trebalo je pronaći petlju i roditeljima kazati da nećete biti doktor, kako ste obećali, i da nećete i vi liječiti kao što bi to voljeli nene i djedovi, nego da ćete ipak izvještavati, pa možda s neke druge strane biti na prvoj liniji odbrane. Evo u ovim trenucima, dok se borimo svi zajedno protiv koronavirusa, možda se to najbolje oslikava i najbolje očituje u samoj praksi. Ja kao novinar započeo sam u prvom razredu ganjati svoje snove, u prvom razredu srednje škole, ganjati svoje snove. Dobio sam vjetar u leđa još u osnovnoj školi, naravno kroz različite nevladine organizacije, različite aktivnosti, i to me je potaklo da možda idem pitati nekoga tamo na Radio Tuzli, tadašnji Radio Tuzli, te 2010. godine, da li bi primili nekoga ko od novinarstva ima samo želju da bude novinar i ništa više. Ja sam zaista samo imao želju i ništa više. Nisam uopšte znao kako se to radi, niti sam imao bilo kakva prethodna iskustva. Priliku sam dobio i mislim sa ove distance da sam je možda pametno iskoristio. 4 godine radio sam džaba, dakle volontirao sam, i tek sada mogu kazati da to uopšte nije bila greška, nego je to bio možda najbolji mogući i najispravniji potez koji sam donio u svom životu. 4 godine sam volontirao i sve vrijeme gimnazijskih dana bio sam na Radio Tuzli, koja je danas Radio Televizija 7 Tuzla. Radio na radiju, radio na televiziji, ali i na njihovom portalu. Nakon toga dobijem angažman na Radio Televiziji Slon, prvi plaćeni angažman, tako što sam vodio ulični kviz na prvoj komercijalnoj televiziji u Tuzlanskom kantonu, Radio Televizija Slon je u pitanju. Nakon tog kviza došle su druge emisije, došle su prilike, došlo je mnogo drugih izazova koje sam dobijao i danas sam zapravo novinar Nove BH, gdje sam stigao poslije, naravno, Radio Televizije Slon. U međuvremenu,
Tu sam iskorištavao naravno prilike za brojna usavršavanja, zato što džaba vama prilike, izazovi, džaba vama vaš trud, talenat, ako niste spremni raditi na sebi, padati stalno i stalno ustajati, zato što je to možda jedina ispravna formula za put do uspjeha. Ne znam i ne mogu kazati da li sam ja u ovom trenutku uspio i dokle sam došao zapravo u samom tom procesu, ali osjećam se tako da mogu kazati da mi je lijepo, da imam 25, ušao sam u 26. godinu, da imam već 10 godina relevantnog iskustva i da mogu parirati onima mnogo starijima od mene, što sa svojim iskustvom, što sa idejama, budući da nije tačno samo da na mladima svijet ostaje. Na mladima je ovaj sada ovdje trenutak i morate ga znati iskoristiti. Ako vi to ne uradite, sigurno će neko drugi, a to možda vam se neće svidjeti. Ako imate neka pitanja, ja stojim na raspolaganju. Sabiha Kahrimanović, mlada, perspektivna i harizmatična osoba, po zanimanju ekonomistica. Sebe opisuje kao upornu i hrabru. U priču vlastitog biznisa kreće od nule, a prije 2 godine prvi put javno plasira svoj proizvod. Upoznajemo Sabihu, mladu poduzetnicu i vlasnicu brenda prirodne kozmetike Amani. Sabiha Žabić, imam 24 godine i vlasnica sam brenda Amani prirodna kozmetika. Priča o Amani prirodnoj kozmetici počela još prije par godina dok sam išla na fakultet, tačnije dok sam bila 2. godina na ekonomskom fakultetu. Želja da imam nešto svoje, da usput nešto i zaradim, ali i jednostavno da postignem nešto sama, obzirom da sam se kretala u krugovima gdje su ljudi uglavnom od hobija pravili posao i gdje su jako dobro zarađivali, htjela sam i ja nešto tako. I onda sam počela da istražujem. Obzirom da sam iz Čelića studirala u Tuzli, svaki vikend sam išla kući sa raznoraznim idejama i gdje sam pričala i molila roditelje da me puste da nešto pokrenem svoje. Jedan vikend bi otišla i rekla da želim da pravim sapune, drugi vikend da pravim torbe, 5. vikend da pravim jorgane za djecu i uvijek su roditelji bili skeptični prema svemu tome i nekako nisu odobravali. Vjerovatno zato što nisu vidjeli tu neku iskru u mojim očima i što nisu vjerovali ono što ja pričam. Sve do jednom, dok se nisam zaljubila u prirodnu kozmetiku i počela se više da istražujem o tome. Dan kada sam skontala i odlučila da želim da pravim peeling za tijelo, coffee scrub, peeling od kafe, bilo je jako zanimljivo reći roditeljima da želim da pravim nešto što tada još niko nije kod nas pravio, što je bilo samo popularno u svijetu. I ja kao iz malog mjesta, iz Čelića, da pravim nešto da se ljudi kupaju sa kafom, roditelji su ponovo bili skeptični, ali vidjeli su onu iskru u mojim očima i naravno podržali su me. Sjećam se da mi je otac tada dao 100 maraka i rekao: Sabiha, imaš 30 dana da mi ih vratiš. Rekla sam mu: ali ja sam tvoje dijete, zašto da ti ih vratim? Rekao je: ulaziš u svijet odraslih i treba da se naučiš odgovornosti. Ja sam se toliko zaljubila u taj proizvod, toliko sam istraživala da sam ja to noćima i noćima sanjala. Od samog dizajna naljepnica pa sve do noći kada sam zaista sanjala ime Amani i da se tako moj brend zove. U mojim snovima to je bilo prekrasno i bila sam jako poznata i znala sam da je to. Onda sam krenula, počela sam se više istraživati, napravila sam to sve i neću vam samo pričati kako sam ja zapravo uspjela od ničeg napraviti nešto. Reći ću vam i za 2 svoje početničke greške, a to je da ja sam znala kakav je to proizvod. Ja sam vjerovala u taj proizvod, znala sam zašto je on, kako se koristi, ali kada sam plasirala taj proizvod na tržište, nisam ljudima prvo objasnila šta i kako. Ja sam očekivala prodaja će da ide fantastično, ja neću stići da to sve napravim. Međutim, prvi dan ništa, 10. dan ništa. Kako je vrijeme odmicalo, vidim ja da ću ostati dužna od 100 maraka. I onda sam zakočila i rekla: Sabiha, gdje griješiš?
Ipak sam išla na ekonomski fakultet, smjer menadžment, poduzetništvo je nešto što sam oduvijek volila i trebalo je da primijenim sve ono što sam učila na fakultetu. A to je da prvenstveno edukujem svoje kupce zašto je proizvod, kako se koristi, koje beneficije ima. I tek kada sam to uradila, onda je prodaja i počela. Moja druga greška jeste bila cijena koštanja proizvoda. Ja sam mjesecima to radila i poslovala sam na pozitivnoj nuli, što je moja greška bila jer nisam na početku odmah izračunala cijenu koštanja proizvoda. Kasnije kada sam i to uradila, počeo je zapravo moj profit. Moja priča jeste da inspiriše drugi, da pokrenete nešto svoje, da vjerujete u sebe, jer nije bitno samo imati neku dobru ideju. Ja sam imala milion ideja, ali na kraju bila je potrebna moja hrabrost da iskoračim i da učinim prvi korak. Čak bilo trenutaka kada sam htjela i da odustanem, da kažem ne mogu ja to. Kada sam i gubila i sav svoj džeparac i stotine maraka, jer ja sam krenula i sa očevistu maraka i sa svojim džeparcom. Ali nisam odustajala, vjerovala sam u svoje snove i želim da i vas koji vi ovo gledate, da podstaknem da vjerujete u sebe, jer i kad niko ne vjeruje u vas, vi treba da vjerujete. I ono što je najbitnije, ne treba nikada se vodite profitom. Ako želite nešto da radite, samo da bi zaradili od toga, odmah da vam kažem da od toga nema ništa. Jedino ako vi radite to iz ljubavi, ako vi vjerujete u to i vjerujete da ćete uspjeti, tek onda dolazi novac. Ramov je tuzlanski slikar. Iako je po zanimanju novinar, cijelog života se bavi slikanjem. Slikanje mu postaje okupacija na jesen 2018. godine kada dobija štafelaj na poklon. Od tada, u manje od godinu i po dana, realizovao je 2 samostalne izložbe slika. Upoznajmo Ramu Tučića. Ćao svima, ja sam Ramo Tučić i prije svega kažem da mi je velika čast što učestvujem na 3D konferenciji, a sad bih ja vam ispričao nešto više o sebi. Naime, postoje jedan dječak, postoji dan danas, koji je maštao i koji je tražio šta se ono u suštini u sredini njegovoj duši nalazi, što bi on mogao da podijeli svojoj zajednici. Nekako u tom maštanju i tom traženju ja sam došao do godina kad sam trebao da upišem fakultet i onda sam dolaskom u Tuzlu, ja sam inače rodom iz Vornika, sam i dalje nastavio tražiti ono što me inspiriše, ono što je u meni. I važno je napomenuti da ne možete sami da otkrijete neke stvari, potrebno je da postoje neke stvari koji će vam dati neki impuls. Ja sam imao nekoliko impulsa u svom životu. Prije svega pomenuo bih da sam dolaskom u Tuzlu pisao dramski studij u pozorištu Mladih Tuzle, koji je bio jedan od impulsa da ja potražim i istražim sebe u unutrašnjosti. Šta je to šta ja volim i šta ja želim da radim, čime bi ja doprinio u boljoj zajednici. Ali pravi impuls se desio kada sam igrao predstavu u pozorištu Mladih Tuzle u Iskoraku i znate kako ide ona tradicija da nakon predstave, nakon premijere, kada dođe vaše prijatelje da vas pogledaju, oni vam kupe neke poklone. I jedan od poklona koji sam ja dobio je bila knjiga Malog princa, koja je moja omiljena knjiga, ali pravi poklon me čekao u mom stanu, a to je bio štafelaj. Od tog trenutka proteklo je 5 mjeseci da bih ja napravio svoju prvu izložbu, koja je bila 18. maja 2019. godine. Znači, ja se aktivno bavim slikarstvom skoro 2 godine i u tom periodu sam imao izložbu Linije života, učešće na 10. bijenalu minijatura Bosne i Hercegovine. Imao sam svoju drugu izložbu, Ja postojim, koja je govorila o problemu borbe za identitetom članova i članica Udruženja zaboravljena djeca rata. I evo upravo spremam i 3. izložbu koja će uskoro, valjda, nadamo se da ima svoju premijeru. A sada bih poentirao čitav ovaj razgovor, nadam se da će ovo vama biti neki impuls gdje ćete vi moći da iz ovog našeg razgovora, mog govora vama, da odlučite da tražite pravu vašu suštinu, vaš cilj, vašu unutrašnjost.
Znači, nemojte nikada da dozvolite da vaš dar, vaš talent i ono zbog čega ste vi na ovom svijetu, u ovoj zemlji, bude zarobljen u vama. Hvala vam. Mlada Tuzlanka, koja je po zanimanju inženjer elektrotehnike, među malom rajom poznata je kao Kiki Klaun. Život klovna počinje 2008. godine kroz humanitarno djelovanje, a danas je to sastavni dio njenog života bez kojeg jednostavno ne može. Priča o spajanju naizgled nespojivog i pokretanju animatorskog studija priča je Arnele Galijašević. Pozdrav svima! Ja sam Arnela Galijašević i po zanimanju sam inženjer elektrotehnike, ali među malom rajom sam poznatija kao Kiki Klaun. Cijela moja priča sa klovnovima je krenula još 2008. godine. Tada sam kao 13-godišnja djevojčica pohađala seminar koji su organizovali VIP Forli klovnovi iz Italije i prvih 5 godina našeg rada je bilo isključivo humanitarno. Međutim, ljudi su nas često zaustavljali na ulici, sretali su nas i pitali kako i oni mogu da dovedu klovnove na rođendanske zabave njihovih mališana. I 2013. godine kad sam upisala fakultet, odlučila sam da pokušam. I tako je zapravo sve počelo. U početku nisam imala nikakvu stranicu i neki način komunikacije s roditeljima, to je isključivo bilo samo po sistemu preporuka. 2013. godine sam prolazila kroz jedan neobičan životni period i tad sam zapravo i odlučila da napravim stranicu. Jedna meni bliska osoba je rekla da trebam da se više bavim stvarima koje mene usrećuju i jedino što je meni palo na pamet je bilo druženje s djecom. U početku sam radila sama i imali smo samo jednog lika, Kiki. Međutim, obim posla je postajao sve veći i veći i već u prvih nekoliko mjeseci našem timu su se pridružile još 4 djevojke. One su trenutno studentice Fakulteta elektrotehnike, Medicinskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i ono što nas sve drži zajedno je zapravo ogromna ljubav prema djeci. Trenutno smo u procesu osnivanja udruženja koje će se baviti isključivo humanitarnim radom, a između ostalog planiramo da u sklopu tog udruženja pokrenemo i animatorski studio, kako bismo što više mladih ljudi nagnali da se bave najljepšim zanimanjem na svijetu. Ono što bih ja poručila svim mladim ljudima je da vjeruju u sebe, čak i kad niko drugi ne vjeruje. Izađite iz okvira koje vam nameću društvene norme, učite, radite na sebi, putujte i puno maštajte. Ljubav prema rodnom gradu urodila je plodom prvog urbanog tuzlanskog brenda. Njihove majice sa motivima Tuzle nose se širom svijeta, a sve je krenulo od crtanja kao hobija krajem 2018. godine. Iza imena D-Swear nalaze se 2 brata, a često i njihova mama. To su Denis i Vanja Stankić. Zdravo, ja sam Denis. A ja sam Vanja Stankić. Mi smo braća koja su osnovala tuzlanski urbani brend D-Swear. Sve to počelo od ideje koja je meni pala na pamet. Odlučio sam da, pošto iz ljubavi prema crtanju, odlučio sam da pokažem svoje radove široj masi. To je krenulo od tog da hoću da napravim sebi majicu i recimo brat koji bi mi nosili radi našeg čefa. Na majicama crtao sam nešto što vidim svakodnevno, a to je svoj grad. I krenulo je to tako što napravio sam sebi majicu i njemu i pokazali smo roditeljima i porodici užoj i rekli su da treba to da vidi više ljudi. I sad, bilo nam jako teško, imali smo strah od tog prvog klika za objaviti. Da kakav će odgovor ljudi biti na to. I tu je on se pridružio i htio je da mi pomogne, da mi olakša sve to jer je bilo preteško da sam to radim. Ja sam tu ušao tako što sam ja generalno kroz svoj život tekao te neke komunikativne vještine kroz volontiranje, kroz posao, kroz školovanje, studiranje i nekako imam način nekako pristup ljudima i onda sam tu uskočio da Denisu pomognem da uradimo zajedno, da priskočim u pomoć pri marketingu i pri prodaji. Nekako imam šlifa za to. E sad, na početku to sad najmanji problem je bio prodavati nešto što se voli. Problem je to što on kaže bio prvi taj klik da se to objavi i da pređemo preko nekih
hajde da kažemo, prepreka, kao što je ta bila kao strah, koji imamo svi koji nešto radimo u životu svom, koji pokušavamo da nešto napravimo, da pokažemo to nekom, sad problem je u tome kako krenuti. I naravno prvi taj klik, što je Dejan spomenuo, ako im mogu on ispričati više, jer on to nacrtao i prvi objavio. Sad spremili smo, odlučili smo danas ćemo to objaviti svima, to jest napravili smo naše stranice na Facebooku i Instagramu i sad sjedili smo ispred računara jedno pola sata i ovako gledali onaj miš, joj, hoće li ovo sve dobro proći, da li će se to svidjeti ljudima, da li će odgovarati. I kad smo kliknuli, sav taj teret je nekako otišao, nestao, sve je postalo lakše. Ali mi smo i sobe nestali, pobjegli. Ugasili smo sve socijalne mreže na 24 sata i bilo nas je strah, kakva će funkcija, da li će išta od tog uspjeti. I samo smo sutradan probudili se, upalimo Instagram, jer je to krenulo prvo na Instagram, ta naša stranica, i vidimo, već imamo 100 ljudi koji prate naš rad, koji lajkaju naše slike, naše majice. I kad kažete broj 100 ljudi, pogotovo sad na socijalnim mrežama, to nije nešto wow, ali zamislite 100 ljudi u jednoj prostoriji kojima se sviđa vaš rad, to je prelijep osjećaj. Što se tiče toga sad prelijepo gošća je to kad ima 100 ljudi. Prvo treba doći do tih 100 ljudi, a to je najmanji problem. Ko što sad Jens rekao, najmanji problem je sad objaviti tu majicu, nego gdje objavi majicu, gdje pokaži ljudima da ne bude to samo da nam kažu prijatelji sviđa nam se majica, ok, sviđa se i crtež, pošto crtamo cijeli život obojica. Pokažeš nekom crtež, neko kaže super, ali to nije nešto što ćeš objaviti. I onda se desi trenutak da si prošao taj dio gdje pokazivao više svojoj porodici, svojim prijateljima koji ti kažu halo ba, gdje objavi, gdje pokaži nekom drugom. I kad se pokaže, tek onda počne sve. U tom trenutku treba da počnemo da gledamo na to ne kao postavljanje granica nekih da bi nešto mi uradili, nego postavljamo ciljeve. Kad dođemo do jednog cilja, onda idemo do sljedećeg cilja. Mi smo tu na taj način uspjeli zato što smo imali podršku ljudi. Najveću podršku smo mi imali od ljudi koji nose urbani stil. Naprimjer, eto kafić Sloboda, oni su nas podržali maksimalno, tamo ide muzika, hip-hop je muzika, roštilje cijeli dan, ljudi se takvi okupljaju tamo i oni su nas manje više podržali nego svi. Da, što Vanja kaže, bitno je da ne bude, bilo nam je drago kad ljudi ne kupuju čisto iz podrške nama, nego stvarno žele da nose naše radove, to jest sviđa im se ono što radimo. Nije prijatelj ti kupim majicu samo zato da te podrži i to je to. Nego imamo konstantan feedback od ljudi koji prate naš rad i fascinantno je to kako za kratko vrijeme koje mi radimo bila je ključna samo ta ideja, tu nas je plasiralo. Sad imamo, nevjerojatno je vidjeti svoje radove, to jest naše radove, van Tuzle, da ljudi koji nisu više ovdje kupuju i nose širom planete naše majice. Imamo majicu u Dubaju, čak u Majamiju, u New Yorku, gradove koje sam ja samo na slikama vidio, neko nosi majice tamo. I fascinantno je stvarno to. Što Vanja kaže, podrška drugih ljudi, to nam je bio snažan vjetar u leđa. Konstantno smo dobivali novu motivaciju da radimo ovo što volimo. I konstantno smo htjeli da idemo sve jače i jače. To što Vanja kaže, u Slobodi su nas strašno podržali. Naš nekako highlight je bio, čak je majicu našu Edo majka nosila na svom nastupu. Slušali smo ga od malena i sad on nosi naše majice, to je stvarno fascinantno bilo. Iako je na kraju toga skinuo tu majicu s cijelju i rekao hvala braćo. Nije moguće. I bilo nam je drago što u našoj lokalnoj zajednici nas jako dobro podržavaju. Ima televizija, to jest RTV7 nam se javlju. Bilo nam je čudno prvi intervju pisat. Čudno da neko želi da sazna više o našem radu i kako mi to radimo. Ja mogu s tobom sjesti na kafu i ispričati kako to sve funkcioniše,
ali sad neko intervju da traži od nas i to nam je bilo, samo nas još više i više guralo da radimo sve jače i jače. Koliko toliko je postoji taj strah da pričamo o radu, što mi radimo, da nekog zanima naš rad, ali pored toga što zanima nekog naš rad, zanima ih i kako smo mi došli do toga. Postepeno, da li smo mi crtali, da li smo cijeli život crtali, da li je to ideja koja je pala s neba, da li je to nama neko rekao, da nam je neko preporučio, ne. Nego mi smo samo radili, njih zanima kako smo mi došli do toga s ljubavlju. Jednostavno, volimo da crtamo, to smo prenijeli na majice, kako smo prenijeli na majice, ljudima se svidjelo to i onda imamo vjetar u leđa, to što Denis kaže, sad ljudi traže, hoće da nose ovamo Biloku, da ikad bio u Tuzli, da je prošao kroz Tuzlu, da je prošao pored Tuzle ili da je živio u Tuzli pa sad je u inostranstvu, vrati se nazad i svako hoće da kupi sebi majicu, da je pokloni. Jednostavno imamo jednog čovjeka koji nam je rekao da skuplja našu, svaku majicu koju smo izbacili, on je kupio. Kolekciju čovjek pravi. Da. Toliko mu se to sviđa. Također, stvar koja nam je davala isto vjetar u leđa su bile kritike. To možda čudno zvuči da kritike pozitivno utiču, ali to nas inspiriše i vodi ka našem cilju, tako što vidimo, bitan nam je taj feedback od ljudi i pratimo kako oni posmatraju naš rad, šta misli da bi trebalo popraviti, da bi trebalo poboljšati nešto i slično. I onda te konstruktivne kritike prihvatimo i samo još više unaprijedimo sebe. Bilo ko ima strah da zbog svega ovog da objavi nešto što voli da radi, budite sigurni ako je ta ideja unikatna, ako mislite da će to uspjeti, potrudite se. Uložite sav trud koji imate, svo svoje slobodno vrijeme iskoristite da osmislite to nešto i da plasirate. Najbitnije je objaviti to danas da se pokaže više ljudi, ali to je sad jednostavno zato jer socijalne mreže su jako popularne i gdje god da se to objavi, to će biti viđeno. Ako se koji kritika treba bojati, to su kritike roditelja. Oni su najgori kritičari u svemu. Sad kritike od strane ljudi i populacije koja će bilo na koji način reagovati na vaš rad, proizvod ili bilo što radite, možete da gledate kao konstruktivnu kritiku, kao pozitivnu neku stvar koja vam se dešava. Isto kao što postoji vjetar u leđa, tako postoje te kritike koje isto tako na pozitivan način treba gledati. Sad samo s druge strane imate kritike od roditelja koje kroz cijeli život, nije bitno sad da li je to nešto što radimo, što volimo, da li je to škola, da li je to fakultet, da li je to posao, uvijek će biti roditelji tu da nas kritikuju. To je jedino na što trebate da gledate i da uvažavate na onaj način kako vam se kaže. I treba da imate vjetar u leđa, imamo vjetar u leđa od ljudi koji nas guraju na pozitivan način, koji nam pomažu, imamo tako ljude koji nas pokušavaju kopirati, što možemo se lagano naljutiti na to što će uvijek se dešavati ako ste novi, ako ste prvi u nečemu što radite, sigurno će nekad u nekom trenutku i ako uspijete u stvari u tome, neko će vas probati kopirati. Ali vi samo treba da to opet shvatite kao vjetar u leđa, još jedan, da vas pogura to, da nastavite da radite to jer ne bi vas neko kopirao zato što ne valja. Sve se dobro krade. Sve što je dobro, to se krade. Volonterizam i aktivizam izuzetno su važna dva aspekta društvenog života 21. stoljeća. Merima Osmanović velika je i nadasve svestrana omladinska aktivistica. Niz godina volonterka je u različitim organizacijama omladinskog nevladinog sektora te smatra da joj je to donijelo brojne benefite. Upoznajmo Merimu i važnost volontiranja iz njenog ugla. Zdravo i dobar dan svima, ja sam Merima Osmanović, imam 20 godina i dolazim iz Kalesije. Trenutno živim i studiram u Tuzli. Druga sam godina na politologiji, međunarodne odnosi i diplomatija. Moja priča počinje sa 13 godina nakon nesreće koja mi je u neku ruku bila motivacija i sve ono i razlog zapravo zbog čega sam se ja počela baviti volonterizmom i aktivizmom. Sa svojih 13 godina prošla sam prvu edukaciju na temu međuvršnjačkog nasilja, a naši edukatori bili su ekipa iz World Visiona. Sama ekipa i treneri pružili su nam mnogo prilika i učili nas zapravo svemu onome što nam je bilo potrebno za život. Zapravo gradili smo sebe kao ličnosti i učili sve ono što nam je potrebno i dan danas.
Nakon moje prve edukacije trudila sam se da prođem što više edukacija i seminara koji će mi itekako doprinijeti i pomoći da ja zapravo postanem bolja ličnost i da gradim bolju zajednicu za sebe. Moji prijatelji i ja, kako smo bili nezadovoljni položajem mladih ljudi u našoj zajednici, odlučili smo se da osnujemo udruženje Mladih Trik kojim je cilj zapravo bio da gradi mlade, da im pruži razni broj edukacija i seminara, te da zapravo stvaraju bolju zajednicu i okruženja oko sebe. Kroz Trik smo realizovali mnoge projekte kako za mlade, tako i za djecu koji je okupio velik broj učesnika i privukao pažnju šire publike. Neki od projekata bili su igre bez granica, noć društvenih igara, edukacija o pisanju projekata, prva pomoć i sl. Kako je vrijeme prolazilo, željeli smo nešto više te smo osnovali omladinski klub koji je bio dio projekta samog udruženja. Članovi kluba i udruženja prolazili su razne obuke od strane PRONI Centra za omladinski razvoj na teme koje su potrebne za usavršavanje vještina omladinskog radnika. Završila sam obuke za A i B nivo, te tako postala omladinska radnica i koordinatorica omladinskog kluba u Kalesiji. Ono što bih istakla jeste da sam već dugi niz godina aktivna članica Crvenog križa i članica kluba Mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Crvenom križu učestvovala sam na NATO vježbi kao šminkerca realističkog prikaza povreda, što mi je itekako doprinijelo i donijelo novi angažman na snimanju novih filmova i spotova. U zadnje vrijeme poseban fokus mi je na temama izgradnje mira. Učestvovala sam na mirovnom kampu u Zvorniku i na programu Živi spomenici gdje smo se bavili temama suočavanja sa prošlošću. Cilj svakog od kampa jeste realizovanje mirovnih akcija u svojim lokalnim zajednicama. Zahvaljujući mnogim nevladnim organizacijama i njihovim programima bavila sam se temama i pitanjima koji su na neki način tabu tema u našem društvu. 2019. godine izabrana sam kao jedna od 25 najuspješnijih ljudi u Bosni i Hercegovini od strane World Visiona kada su proslavljali 25 godina djelovanja u Bosni i Hercegovini. Ono što mi je najznačajnije jeste da sam 2017. godine dobila plaketu sa zlatnim grbom od strane općine Kalesija za izuzetan doprinos u sportu i promovisanju općine Kalesije. Kako sam upoznala mnoge ljude u svojoj zajednici, ali i u Bosni i Hercegovini, to mi je doprinijelo da upoznam mnoge mlade ljude iz mnogih drugih zemalja, a ono što bih istakla jeste da sam bila u Slovačkoj na programu za mlade koji se bavio pitanjima o pravima ljudi i mladih, a generalno o temama međuvršnjačkog nasilja. Kroz sve aktivnosti dobila sam mnogo prilika da učim i da radim, da gradim sebe kao ličnost, ali isto tako sam uvidjela da svi oni koji zaista žele mogu uspjeti i praviti promjene u društvu. Moja poruka za sve vas mlade jeste da samo oni koji neprestano popravljaju i poboljšavaju sebe mogu popravljati i poboljšavati svijet oko sebe. Klub ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla djeluje od 2008. godine i niže svoje uspjehe na evropskom i svjetskom nivou. Na njihovom čelu se nalazi Vanessa Tinjić, još jedna mlada i uspješna osoba naše lokalne zajednice koja smatra da je najveći prostor za napredak.
Adi Mahmutović, grafički je dizajner i još jedan talentovani mladić naše lokalne zajednice. Svoj talent iskazuje u likovnoj umjetnosti i to crtežima olovkom. Nažalost, nećemo čuti njegovu priču, ali ćemo pogledati njegove radove. Uistinu, slika govori više od 1000 riječi. Po njenom mišljenju, ključ uspjeha je imati dovoljno želje. Maida Hamzić je buduća učiteljica. Oduvijek voli djecu i sve vezano za njih. Među mališanima popularna je kao klovn Miki, Šarenko, animator dječjih rođendana, kreator pinjata i šta sve ne. Svoju paletu usluga širi svakodnevno jer smatra da je važno biti jedinstven. Dobar dan svima. Ja sam Maida Hamzić, rođena 25.9.1998. godine. Osnovnu školu sam završila u Stuparima, općina Kladanj, a nakon toga sam upisala pedagošku gimnaziju Ismet Mujezinović u Tuzli. Zašto pedagošku? Zato što ova riječ pedagošku vodi ka svemu ostalome. 2017. godine sam upisala razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao učenik koji je imao sve petice, koji je bio na svim mogućim sekcijama. Moji prijatelji okolina, reći ćemo prijatelji, poznanici, okolina bili su malo razočarani zašto baš poziv učitelja, kako oni kažu na današnjem vaktu. Nema djece, slab poziv, šta učitelji znaju i tako dalje. Međutim, ljubav prema djeci, ljubav prema svemu onome što djeci danas nedostaje, upravo me uputila na odsjek za razrednu nastavu. Danas sam već 4. godina, evo ponosno mogu da kažem, apsolvent razredne nastave. Ja bi se prije govora o djeci malo vratila unazad, da kažem da osim rada sa djecom, ja sam nekad radila i drugačije stvari, odnosno nastavljam ih i danas samo u nekoj blažoj dozi. Naime, 2015. godine, dok sam bila još učenica srednje škole, sam izdala zbirku poezije i proze pod nazivom Plamen jedne svijeće. Kao dijete koje je došlo iz manjeg okruženja, manjeg kraja, naravno to je za Kladanj bio ponos i dan danas je. Ja sam nastavila tim putem, još uvijek aktivno pišem, aktivno se bavim tim, ali su neke stvari vezane za djecu preuzele moje slobodno vrijeme. Naime, desilo se nešto što je promijenilo moj život, a to je
ova čuvena perika koju mi vidimo ovdje. Na jednoj od zabava, od nekih velikih manifestacija, na jednom štandu ja sam vidjela da se nalazi nešto šareno i zamolila sam roditelje da to nešto šareno oni meni kupe zato što smo od uvijek privlačili tako neke šašave boje. Međutim, mama je bila protiv. Ja sam navijala, molim vas, samo mi to kupite, ne znajući šta je to, samo sam vidjela da su te lijepe boje u pitanju. Kupila sam, prošlo je 10 godina od toga, gdje je ova čuvena klovnovska perika samo bila kao simbol šarenila negdje tamo na mom ormaru. Da bismo došli do 2015. godine kad su u pozorištu Mladih Tuzli igrala predstava za djecu Kralj lavova. I oni su pitali jedne prilike da li ima neko ko želi da zabavlja djecu u holu, ne znajući šta znači zabavljati djecu, ne znajući šta znači animator, klaun. Ja sam naravno podigla ruku, idem ja, ko će drugi. Rekli su mi da donesem šarenu odjeću, da se našminkamo malo šašavo i da mi počnemo da radimo sa djecom, dok oni čekaju početak predstave na ulazu čisto da djeci nije dosadno. Ja sam čuvenu perku iskoristila prvi put, tad 2015. godine. Obukla sam šarene hlače, obukla sam kariranu crvenu košulju. Ima razloga zašto spominjem. Hlače su bile na ove tačkice čuvene bene i karirana košulja i neki kao raspar čarape. Taj dan, mislim da neću u životu nikad zaboraviti. Osmih nesvjesno koji vi donesete djeci. Pa djeca traži da se fotografišu s vama. Pa vam priđu i kažu, jao, jeste vi smiješni. To su sve bili neki momenti koji su meni rekli, ok, imaš nešto u sebi što privlači djecu. Osim toga što su mi govorili ti stalno galamiš, u smislu da stalno idem u visine dok pričam, stalno pjevam, a ne znam pjevat. To je odraslima smetalo dok je to djeci bilo jako simpatično. Međutim, šta se desilo poslije? Ta karirana košulja i te hlače koje su bile crni hlače na bijele tačkice su postale simbol klovna Mikija. 2015. godine ja sam prvi put otišla na proslavu privatnog dječjeg rođendana i taj rođendan sam naplatila 10 maraka. I to je važno da se spomene, zato što gospođa koja je bila na svim zajedničkim proslavama vidjela je kako ja to radim, poželjela da ja budem na tom rođendanu, pitala me koliko bi koštala, ja sam rekla kakva cijena, o čemu pričamo. Ona je rekla molim te, ja znam da je to vjetar u leđa. I tih prvih zarađenih 10 maraka, ja sam bila dodatno u minusu još 50, to je bio znak da je to prvi moj zarađeni novac, isključujući radom onoga što ja volim. I to se produžilo na 2020. godinu, tačno 5 godina u septembru ove godine na dan rođendana Maide, zajedno slavimo i rođendan klovna Mikija. Mi smo proslavili 5. rođendan, naime došla sam na ideju da za svoj rođendan organizujem zabavu i svu djecu zbog epidemiološke situacije. Mi smo tu malo smanjili smo krug djece i onda smo djecu sa kojom sam bila čest gost na rođendanima pozvala na taj svoj, odnosno Mikijev rođendan. Tačno 5 godina kako radim ovaj posao, a prije 2 godine, skoro će 2 godine, od angažmana i od moje ljubavi prema tom radu i prema djeci, isfinansirali smo 2 maskote koje vidite iza mene. To su maskota Miki i maskota Mini. Imamo još nekoliko maskota koje smo poručili, koje čekamo da pristignu. Nažalost, zbog čitave epidemiološke situacije, sve je to malo ide sporije. Sljedeća stvar koja je jako bitna je da smo mi od prije isto tako 2 godine kreirali lik animatora Šarenka. Da vas ne bi zbunilo šta znači animator i klaun, jako je bitno da osobe koje se bave ovim poslom znaju šta znači animator, znaju termin klauna, znaju termin animator na štulama, klaun na štulama, ulični zabavljač. Sve mi to laički svrstavamo pod isto. Međutim, to apsolutno nije isto. Djeca mlađeg uzrasta, ponekad i čak jako starije osobe se mnogo plaši klaunova. Naime, gledavši djecu koja se plaši klaunova, a prosto nisam mogla, to su veliki strahovi, imate tačno postepeno strah, manji, blaži, pa se to prevaziđe na rođendanu, imate baš velike strahove. Ja sam kreirala lik animator Šarenko.
Lik animator Šarinko je prepoznatljiv također po tačkastoj odjeći, donjem dijelu, po kariranoj košulji i sa čuvenim kikicama i tačkicama koje su obilježene šljokicama. Također nešto što je jako važno da se zna je da smo mi prvi koji smo pokrenuli dodjelu dječjih paketića sa Djeda Mrazom. Dakle, roditelji imaju mogućnost da poruče paketić i poruče Djeda Mraza i u 00 dolazi Djeda Mraz, kuca na vrata i obraduje dječicu. Dakle, samo bih kratko da vam pokažem neki od crteža koje smo mi dobijali na svim zabavama kao znak zahvale sve djece sa kojim se družimo. I dok ovo pokazujem, još bi da iskoristim priliku, samo da kažem da ove stvari, odnosno naš tim čine studenti razredne nastave i predškolskog odgoja. Ovo im je ujedno i praksa, a i sve ono što smo mi naučili na fakultetu i što smo naučili van svih okvira fakulteta, mi to predstavljamo na rođendanskim zabavama. Kako da vas motivišem, ako već dosta niste bili motivisani, je da budete autentični, da vjerujete svemu onome što radite, da imate kreativne ideje, da mi možemo posuditi ideju, odnosno kad vidimo nešto da nam to bude motivacija, ali da napravimo kao produkt nešto naše. I kao produkt novonastalih situacija mi smo također počeli da pravimo kreativne pinjate koje zaista mogu da kažem da ne liči ni na jedne od svih, a na tonu ih ljudi radi u Tuzli, u Sarajevu, u Kladnju, bilo gdje da odete. Tako da, jedan posao može da radi 1.000.000 ljudi samo ukoliko ste vi svoji i ukoliko ste vi prepoznatljivi. Nadam se da vam je bilo lijepo da nas slušate. Ja bih samo zamolila malo romantike na kraju. Mickey Mouse je pripremio jedan cvjetić za svoju dragu Minnie Mouse. Da li ovo može samo da bude zabilježeno? Ja, bravo Mickey Mouse! Bravo! Hvala vam puno, čao! Inventivnost i unikatnost su osnovne odlike djevojaka Ruveide, Jasmine, Laure i Zerine. Kroz projekat Women in Tech potenciraju na ulozi žene u nauci i tehnologiji. Njih 4 tek su na početku svog naučnog puta, a bave se inženjeringom i poduzetništvom. Stoje iza imena Šapa. Ćao, mi smo tim Šapa. Čast mi je biti jedan od govornika projekta koji je okupio mlade ljude koji su se sa svojom kreativnošću i napornim radom istakli od ostalih vršnjaka. Naša priča počela je prošle godine kada smo pomoću projekta Women in Tech dobile priliku da pokažemo svoje znanje i kreativnost. Ali to nam je donijelo puno više. Biti okružen s ljudima koji su spremni izaći iz svoje komfort zone, sa već uspješnim ljudima, učiti i razmjenjivati stavove s njima nas tjera da i mi budemo samo bolje i jači. Ko smo mi? Mi smo tima 4 djevojke koje gaje istu ljubav prema životinjama. Imamo iste ambicije i težimo ka istom cilju. Želimo da pokrenemo vlastiti biznis proizvodnje automatskih hranilica za kućne ljubimce. Naša priča je malo drugačija od ostalih koji ćete čuti na ovom događaju, jer mi nismo na kraju našeg cilja, niti na početku. Mi smo sredina stanja biti ili ne biti. Želimo s vama podijeliti priču o baš toj fazi koja je možda najnesigurnija, a istovremeno i sigurna. Najstrašnija, a istovremeno i najljepša. To je faza puna padova i uspona. Imali smo do sad više padova nego uspona, ali nismo odustali. Znate zašto? Zato što će uvijek biti ljudi koji vjeruju u vas, koji vas podržavaju i koji vam vraćaju motivaciju tamo gdje vam ju je neko drugi uzeo. Mi imamo sreće što među nama 4 uvijek ispliva barem jedna osoba koja drži konce kad se sve raspada i koja nam vraća vjeru u nas same. Mislim da je najbitnije u životu da znate šta želite biti. Zatim da razmislite o tome šta volite da radite, skupite ljude oko sebe kojima vjerujete i koji imaju iste ambicije kao vi i ostvarite svoj san. Ono što sam ja naučila, a što sam trebala možda i ranije da naučim, je to da se čovjek treba uključiti u razne projekte. Pored toga što ćete naučiti puno toga, srećete mnogo različitih ljudi koji će vam pomoći i oko izgradnje samopouzdanja i koji će vas uputiti dalje. Kad kažem uputiti dalje, mislim na to da će vam otvoriti vrata za neke druge prilike, za druge projekte, za druge osobe. Ta vrata će vam otvoriti treća vrata. I tako ćete dobiti jedan lančani niz unapređenja svojih vještina, kako društvenih, tako i poslovnih. I zapamtite, ne mora značiti da je ono u krajnje čemu težite najbolje što vas očekuje. Možda je baš ovaj put koji vas vodi ka tom cilju
uspješniji od samog cilja. Zato usudite se uputiti ka tom cilju. Nemojte da vas iznenadi ako jednog dana skroz promijenite svoju ideju i krenete potpuno drugim pravcem. To je dokaz da ste vrijedno radili, da ste sagledavali sve mogućnosti realizacije ideje i da ste slušali savjete i kritike, a bit će ih mnogo. I mi smo dobijali i svakodnevno dobijamo savjete od ljudi kao i kritike koje ne gledamo kao nešto loše. Jer svaka kritika, bila ona dobra ili loša, je pozitivna za nas. Jer nam uvijek govori da smo još uvijek ima stvari koje nismo dovoljno istražile, koje nismo do kraja radile, što nas poče da još više razrađujemo ideju, kao i da se posvetimo detaljima za koje smo mislili da nisu bitni. Trenutno smo u postupku registracije Udruženja za zaštitu životinja, što nije bio naš prvobitan plan, ali razmišljajući kako da u svoj proizvod budemo i društveno korisni smo došli do toga. To je dokaz koliko se vaši planovi mogu promijeniti, koliko daleko i široko možete ići sa svojim idejama, samo je bitno početi jer do tog trenutka sve djeluje nemoguće, a poslije vam se otvaraju mnoga vrata. Kako bih objedinila sve ovo što su moje prijateljice rekle, ja ću vam ispričati jednu kratku priču. Jedan čovjek je prolazio pored kampa u kome su se čuvali slonovi. Ti slonovi nisu bili vezani lancima, niti su bili čuvani u zaključanim kavezima. Oni su bili zavezani samo konopcem. Začudio je se tako ovaj čovjek kako to da slonovi nisu iskoristili svoju snagu da pobjegnu. Zainteresovan za to pitanje, pitao je obližnjeg trenera kako se to još nije desilo. Dobio je sljedeći odgovor. Slonovi kada su bili mali, oni su tada bili vezani istim tim konopcem. Međutim, taj konopac je tada bio dovoljno jak da ih zadrži protiv bijega. Tako da su slonovi odrastali, vjerujući u to da je konopac još uvijek jak i nisu ni pokušavali se osloboditi. Znači, jedino ono što je slonove odzadržavalo da ne pobjegnu jeste adaptiranje u vjerovanje da tu stvari nije moguće. Šta želim da kažem ovom pričom? Nemojte biti slonovi i ne dajte da vas konopac zadržava od toga da ostvarite svoje snove. Bilo koji počeci su teški, a posebno oni u kojima izostaje podrška bliskih ljudi. Iako su i njegovi počeci bili bez podrške, danas svojim rezultatima dokazuje da je potrebno vjerovati mladima. Odskočna daska mu je bilo učešće u programu Light Camera Liberty u Los Angelesu. Dio je Sarajevo Film Festival televizijske ekipe, wedding fotograf i videograf. Upoznajemo Edima Turčinovića i njegovu priču. Zdravo svima, moje ime je Edim Turčinović, ja se bavim fotografijom i videom, a trenutno najviše radim wedding fotografiju i član sam oficijalne ekipe Sarajevo Film Festival televizije. Moj put je nekako počeo prije 11 godina. Sve nekako krenulo od običnih YouTube videa i klipova i te neke moje zanimacije, čisto da napravim nešto kreativno o svom omiljenom igraču. To je potrajalo par godina dok se nisam susreo sa prvim fotoaparatom i prvim tim nekim školskim projektima u srednjoj medicinskoj školi. Posle filma i spota o toj famoznoj pjesmi koju su svi pjevali u školi, odlučio sam se, s obzirom da sam prošao kroz sve to, odlučio sam se jednostavno da je to nešto što želim da radim. Cijeli život, naravno, kao full time job neki. Međutim, naravno, na početku su se našle razne prepreke u vidu, kako da kažem, te neke sumnje okoline, prije svega mojih roditelja, jer nisu znali uopšte šta je to. I onda je meni trebalo neko vrijeme da im objasnim u biti čime se ja bavim, kakva je perspektiva u svemu tome, jer oni nikad se nisu susretali s tim i nisu razumjeli. Tako da, neki moj prvi savjet jeste da istrajete u svemu tome što zamislite, zato što sredina će biti protiv vas, neće svi razumjeti vaše namjere, ali ako vi imate neki svoj cilj, ako ga zacrtate, bilo bi super ako možete da istrajete i da to ostvarite. Bez obzira, ako ne uspijete, sve je to neka lekcija. Ja sam imao mnoge neuspjehe, greške, učio sam na tim greškama, ali kad su greške u pitanju, uvijek vam savjetujem da učite na tuđim greškama, ako već imate priliku. Jer u toku svog tog vremena mog bavljenja fotografijom i videom, ja sam redovno išao na razne radionice, pratio sam razne kurseve o fotografiji,
učio sam od raznih fotografa i nisam se stidio da pitam za savjet. Naravno, ne treba se nikad stidjeti da pitate za savjet, jer prije svega, barem ja mislim, meni bi bilo drago kad bi mi se neko obratio i pitao me kako se nešto zapravo radi, jer barem sam ja takav da volim uvijek nekom pomoći, pogurati ga u nekom njegovom poduhvatu. Tako da, još jedan savjet jeste da što češće idete na radionicu, da što više učite o tome što želite i da ne mislite da će vam to, mislim, ne bih da vas odgovaram od nečem, naravno, bit će teško, ali neće vam ništa pasti s neba i vi ste jedini koji se morate potruditi za to što želite, jer vam to niko drugi neće uraditi za vas. 3 godine posle srednje škole, raznih vjenčanja, raznih događaja, dobio sam priliku u svemu tome da idem na jednu radionicu koja se zove Lights Camera Liberty u Los Angelesu. To je, hajmo reći, neki highlight što se tiče mog učenja o ovom poslu. Jer sam imao priliku da učim od raznih producenata koji su radili razne poznate serije i filmove u samom Hollywoodu. Posle toga je nekako došao i Sarajevo Film Festival, ta neka naša tuzlanska ekipica koja to sve radi i koja je i dalje na okupu i radimo neke, što bi se reklo, kreativne stvari, pravimo kreativne videe za festival i dalje prikupljamo mlade ljude koji nam mogu ponuditi nešto novo i da napravimo još nešto kreativnije. Tako da nikada nemojte sumnjati u svoju kreativu, samo se nemojte ustručavati da je ispoljite i nemojte se brinuti šta će vam drugi reći o tome. Ja sam lično na početku imao razne komentare, evo kada sam se bavio tim videima sa YouTube-a, bili su tu razni komentari kako je to bez veze, kako sam ja pod navodnicima neki youtuberčić ili nešto slično. Međutim, s vremenom kad sam ja počeo praviti uspjeh od toga, komentari su se promijenili, ljudi su se počeli interesovati za to što ja radim i onda su me počeli ispitivati i počeli su se zanimati za to sve. Naravno, isto tako se desilo i sa fotografijom. Na početku vas naravno niko ozbiljno ne shvata dok ne ostvarite neke određene stvari. Tako isto i sa roditeljima. Mislim, jednostavno im morate pokazati čime se vi bavite i šta želite da radite u životu. Naravno, svjesni smo da mi živimo u takvoj sredini gdje će vam se možda činiti neke stvari nemoguće. Ali ako se jednostavno dovoljno potrudite, dovoljno uložite vremena, volje da naučite neke stvari i da to podijelite sa sredinom u kojoj živite, vjerujem da ćete uspjeti u svojim namjerama. Tako da moja poruka vama jeste da nikad ne odustajete, da se trudite oko toga što želite i da se svojim zadnjim atomom snage, da date svoj zadnji atom snage za to što želite i to će vam se na kraju i ostvariti. Samo ako to dovoljno želite, ako se dovoljno potrudite za to, jer vam ništa neće pasti sa neba. Bilo da živite u Bosni ili u Americi, svugdje je tako. Belma Omerović je majstorica karatea, čije putovanje u svijet sporta kreće u 9. godini i to zbog peglanja kimona. Sa 12 godina se kvalifikovala u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, što je bila njena odskočna daska. Višestruka je prvakinja države od dječje do seniorske kategorije, te nositeljica uspjeha i na balkanskim i na evropskim prvenstvima. Poslušajmo Belminu priču. Zdravo, ja sam Belma Omerović, dolazim iz Tuzli i studentica sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Imam 20 godina. Intenzivno se bavim karateom već 10 godina, tačnije od svoje 9. godine. Počela sam trenirati karate zato što me i sam naziv, a i uopšteno kao sport dosta zaintrigirao, mogu reći, tako da sam bila radoznala da vidim šta će mi
taj sport pružiti, nimalo ne očekivajući da će to postati neki sastavni dio mog života danas, bez kojeg mogu reći da ne mogu da normalno funkcionišem. Znači, počela sam trenirati 2009. godine i već 2012. godine sam postala državni prvak u dječjoj konkurenciji i od te godine pa evo sve do danas kroz dječju, kadetsku, juniorsku i sada seniorsku konkurenciju sam reprezentativka Bosne i Hercegovine i redovno predstavljam svoju državu na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima. 2015. godine i 2014. sam osvojila 3. mjesto na balkanskom prvenstvu, zatim 2016. i 2017. 3. mjesto na evropskom regionalnom. 2017. sam postala balkanski prvak u seniorskoj konkurenciji, zatim 2018. ponovo 3. mjesto na balkanskom prvenstvu. Višestruka sam prvakinja države i još mnogo je tu nekih međunarodnih, kantonalnih, internacionalnih medalja. Ono što me vodi i naravno gura dalje da stvaram nove uspjehe i što me dodatno motiviše jeste citat da ne dozvolite strahovima iz vaše glave da vas zaustavi na vašem putu, nego da budete vođeni snovima iz vašeg srca. Zašto baš taj citat? Nekako za mene to nije samo rečenica kojom sam se ja vodila i koja mi se svidjela, eto, jednostavno i motivisala me, eto, samo tako. Istinski je to bila moja vodilja 2017. godine kada sam postala balkanski prvak. Na to takmičenje sam trebala da idem u uobičajenu kategoriju koju inače radim, međutim, zbog nekih promjena u karate savezu i nekih pravila, ja sam dan prije saznala da ja ne mogu raditi u svojoj kategoriji, nego da moram da radim duplo težu, to jeste tešku kategoriju u kojoj ja uopšte ne pripadam, ne poznajem protivnice, nemam iskustva nikakvog tog. U sve to radim seniorsku konkurenciju, a najmlađa sam, to jest imala sam samo 17 godina. Imala sam znači 24 sata da odlučim da li ću uopšte ići ili neću. Pored toga ja sam trenirala, spremala se znači za to takmičenje. Naravno, da mi ne bi propao sav taj trud, ja sam odlučila da odem. To jeste, sad kad se vratimo na taj citat, nisam dozvolila tom svom strahu od nepoznatog, to jeste od te nove kategorije i same njene težine, da me zaustavi na mom putu da ja ostvarim uspjeh. Otišla sam uopšte ne razmišljajući šta će me tamo dočekati, kako ću proći, da li ću se povrijediti, nisam uopšte razmišljala. Vodila sam se samo time da želim da uspijem i da želim da stanem na tron kada će zasvirati himna Bosne i Hercegovine i kada ću se ja osjećati najponosnijom na svijetu. Naravno, radila sam prvi dan tog takmičenja i sve je nekako išlo sasvim spontano, tako dobro, da ja i dan danas kad o tome pričam 3 godine poslije, totalno mi je to nekako nestvarno, isto kao da to nisam bila ja tu. Ali jesam. Tako da, osvojila sam prvo mjesto, pobijedila sam 4 protivnice, odnosno predstavnice različitih zemalja. Za ulazak u finale sam pobijedila favorita te kategorije, predstavnicu Srbije. U finalu sam savladala predstavnicu Crne Gore, a prije toga predstavnice Bugarske i Hrvatske. Osvojila sam prvo mjesto, stala sam na tron, zasvirala je himna Bosne i Hercegovine, uručena mi je medalja, tako da mogu reći da mi je to neki najljepši moment u karateu jer sam dostigla neki vrhunac. Naravno, tu nestajem, niti je to kraj. To je samo bila kruna dosadašnjih mojih uspjeha. Ja sam naravno poslije toga nastavila još jače i intenzivnije da treniram. I naravno, spremajući se i dan danas za
te neke veće tronove poput evropskog ili svjetskog. Suština mog govora jeste kako sam ja bila motivisana tim nekim citatom ili možda gledajući neke druge ljude kako uspijevaju u ovom sportu, jeste da svojom pričom ja želim da motivišem nekog ko ovo upravo gleda, da mu ja budem neka motivacija, da ako trenutno mu nešto ne ide u životu, da ne poklekne, nego da zna da poslije svakog pada slijedi nešto veliko i da ne odustaje. To je ono glavno što i suština svega ovoga što želim reći, da nikada ne odustajete, da gurate, da držite se svojih ciljeva i da ih ostvarujete polako, ali sigurno. New Generation Crew Kids naziv je plesne grupe malih i malo većih iz Lukavca koja radi u sklopu plesnog studija Sandoval iz Tuzle. Sa svojom trenericom Zarinom nižu uspjehe i smatraju da postoje prečice do radosti, da je ples jedna od njih, stoga je potrebno ustati i plesati. The music's too low. I'll make him turn it up. U okviru 3T konferencije dijelimo još jednu uspješnu ideju neformalne grupe mladih iz Tuzle pod nazivom Heroji iz ulice. S ciljem podizanja nivoa svijesti javnosti i doprinosa rješavanju problema društvenog neprihvatanja i etiketiranja osoba s teškoćama u razvoju, grupa mladih je snimila video spot za pjesmu o herojstvu djece i mladih s teškoćama u razvoju.
Pozdrav svima, moje ime je Hana Džaferović, ja sam bila koordinator projekta Heroji iz ulice. U okviru projekta Heroji iz ulice, znači učestvovala je neformalna grupa mladih ljudi koji su na lokalnom nivou našoj zajednici uočili problem stigmatiziranja, predrasuda i etiketiranja kao i negativnih mišljenja i stavova prema djeci i mladim sa teškoćama u razvoju. Uočili smo i problem u društvu da imamo znači zastupljenu nisku svijest o samoj inkluziji, o potrebama inkluzije, šta je tu inkluzija, kao i o potrebama djece i mladih sa teškoćama u razvoju. Ono što smo mi htjeli jeste prvenstveno da se upoznamo pobliže sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Željeli smo da se educiramo kako komunicirati sa djecom i mladim sa teškoćama u razvoju. Ono što smo mi prvo uradili jeste, imali smo znači edukaciju kako komunicirati sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Zatim smo obišli znači nekoliko udruženja na lokalnom znači nivou čiji su korisnici djeca sa teškoćama u razvoju i ono što je rezultat, ajmo reći, samoga projekta jeste spot koji smo snimili u kojem smo željeli da pokažemo potencijale djece i mladih sa teškoćama u razvoju i generalno osoba sa teškoćama u razvoju, jer želimo da na taj način utičemo znači na promjenu stigmatizacije, na samim predrasudama i negativnim mišljenja koji su zastupljene u društvu prema djeci i mladima sa teškoćama u razvoju. Želimo smo da prikažemo da u ovome spotu da svaka osoba ima potencijal. Želeli smo da pokažemo potencijal mladih ljudi, djeci i osoba generalno sa teškoćama u razvoju. Želeli smo da pokažemo herojstvo osoba sa teškoćama u razvoju. Sam naziv našeg projekta Heroji iz ulice ima jednu simboliku. To jeste da svaka osoba, bila to osoba sa teškoćom u razvoju ili osoba tipičnog razvoja, je jedan heroj. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u projektu Heroji iz ulice i koji su na bilo koji način znači doprinijeli u realizaciji ovoga projekta. Tako da mi je drago što danas će biti ispričano u našem gradu dvije priča, to je spot Heroji iz ulice kao i 3T konferencija. Pozdrav svima! Ja sam heroj kojem ne znaš ime, ja sam cvjetak koji živi tokom zime, nosim planine, simbole visine, nosim i kiše, ja znam i hoću mnogo više. Ja sam izlaz iz tmine, dokaz jačine, ja sam heroj tvoj, primjer drugačijeg. Ne činimo je moći malim, ne činimo je trikove prazni, nosim planine, simbole visine, nosim i kiše, ja znam i hoću mnogo više. Ja sam izlaz iz tmine, dokaz jačine, ja sam heroj tvoj, primjer drugačije. Ja sam izlaz iz tmine, dokaz jačine, ja sam heroj tvoj.
sam heroj tvoj. Heroj, 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 heroj tvoj. Ja sam izlaz iz tmine, dokaz jačine. Ja sam heroj tvoj, primjer drugačije.